0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo Toyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. So asimusa ukutotosa ungizwe uyasangana uyahlanya akahlanya ukuhlanya lokho kwangempela ukuhlanya lokho ukuthi akazashawe iyona into emphethe kuphela ungizwe hayi ukuthi yini musana ukuvumela imsangano bafowethu musana ukuvumela imsangano siyazi ukuthi abanye ngenxa yokuthi ungizwe une following siyazi ukuthi abanye bahamba naye just to promote their brands not because ungizwe bemthanda. Ngithobe ngibingelela ngiphinde nginamukele benganza kwethu kuyona channel ehamba phambili elemegama ngomfeza uNtuthu ngakhumalo bathi iLasbona Magumede. Ngiyathemba mangabe usemusha uzosubscribe ungakhohlwa ukucomment bese utshela abangani bakho batshela abangani babo ke ukuthi ke bangifollow enganza kwethu zonke inkundla zokuxhumana owengaza kwethu. Ngiyathemba ke le clip ekadidlala njengamanje uyayibona iclip yenzizo uphakele umthakathi umfokandabandaba omunye wabaholi ebematch and match elisana ukuthi abahamba abantu bokufika abanganazo izivumo zokuba okuleli inganza kuzokhumbula ukuthi ke kuno double trend ukuthi ungizwe emchuno usephumile lapha ke ekungenelela udaba lwayo imatch and match ukuthi ke kade so match akoze kube nini lapha ke akube njalo ke nganza kwethu lapha sekene ukumasha ethusa abantu abaningi ke nebonakala ukuthi ke engathi ungizwe emchuno useyaphuma lapha nebidleleni bakhe kanjalo nophala umthakathi kanjalo futhi nentokazi uJesinta umfoka ngobese intokazi ngobese lapha ke kusokhumbula ukuthi ke akhuluma na kulezi insuku ukuthi bona abazi mazwe abazi bahamba indawo abazi yena uhamba amazwe awu 68 ke lapha more than 68 countries awa travelile lapha nophela umthakathi akazi ngisho eMozambique uJesinta yena ukwazi ukuthi ke mangabe suke ekhishwa angaza kwethu ukhuluma kanjalo ke macingwane kodwa sokhumbula ukuthi ke phakela umthakathi wakhuluma ukuthi ungizwe uyadelela ungoba akaza shawe udinga isibhaxo nje kuphela one time bese yaqonda ke lapha naye nomacingwane mhlawumbe kuthina kwakho ukuphala uludaba hlala comment section ke ngizulu luthini olwakhuvo ngalolu daba ngila sponsor ngiphuma nje na ngiyabuya nezilandela lakho kwivideo landela lakho ukwakho ukusubscribe niziphathe kahle lembe nosuku lomnandi ngithanda khona unenvele soon hayibo ichunu soon and very soon umdayisi ichunu you reached the promised land soon and very soon no bikhona into ezayo ikhona into ezayo yo kodwa ke into ebalekile reality angithi laba bantu mina I've traveled more than 68 countries worldwide yeah mangabuza uwayapho phakela akazi ngisho Mozambique yeah imbongolo nje imbongolo futhi amakhala nje hayibo mangabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa umuntu okhishwayo ukuthi I'm taking you out to Dubai yeah yabona mangikhathaza lawo bantu labo. I mean, I've stayed more than 68 countries worldwide. I know international relations.